Temaşevanên hêja niha em li Festîvala Fîlman Kurd a Düsseldorfê îsal cara duyemîn têl darxistin û niha em li roja yekemînin niha bîstek dinê wê fîlmê yekemîn bênîşandan û li ba min yek ji endamê jûriyê ji Başûrê Kurdistanê mamoste Hewraz heye. Mamoste pêşî ez dixwazim vê ji te bipirsim. Ez bawerim li Ewropa tu nû li vira amade bû. بەر لە هەردشت پیرۆزبایی لە ڕێخستنی فستیڤاڵی دۆسڵدۆرفەکەم کەمە بۆ ساڵی دووهەمە ئەم فستیڤاڵە ڕێگەخرێ بەڵێ من ئەمە یەکەم جارمە بەشداری فستیڤاڵی دۆسڵدۆرفەکەم و هیوادارم سەرکەوتوو بن. Mamoste ez dixwazim taybetî rewşa sînemaya Kurd ji te bipirsim. Bi gelemperî tu niha sînemaya Kurd çawa dibîne? پێم وایە ڕۆژ بە ڕۆژ ئەچێتە پێشەوە ئەبینم لە هەر چوار پارچەی کوردستان و لە دیاسپۆراش بزوتنەوەی فیلمسازی کورد ڕۆژ لە دوای ڕۆژ پێشەکەوێ یەکەم لە فیلم دروستەکرێ دووهەم ئیڤێنت و نمایشی فیلم و فستیڤاڵ و دیداری فیلم هەیە گرنگترین شت بۆ پێشکەوتنی سینەمای کورد و فیلمسازی لە کوردستان بریتە لەوەی کە فیلم دروست بکرێ و بینەر بێت ئەم فیلمانە ببینێت چونکە هەتاوەکو بینەر فیلمەکان نەبینێ منی فیلمساز هەرچەند فیلمیش دروستکەم کەواتە هیچ سوودێکی نەبووە بۆیە ڕێکخستنی ئەم فستیڤاڵانە گرنگجی ئەوەی هەیە کە فیلمەکان ببیندێ کە فیلمەکان بینرا تۆ بینەری خۆتە بینی دەستخۆشی و لێکرێ پیرۆزبایی و لێکرێ تۆ هان دەدرێ بۆی جارێکتر بۆی فیلمێکی نوێچێکەی یعنی ئەم بازنەیە کە ئەم خولانەوە دروستە بێ پێم وایە کارێکی زۆر زۆر باشە ڕەنگە لێرە و لەوێ ئەگەر تۆ بەراوردی سینەمای کوردیان فیلمسازی لە کوردستان بە وڵاتێکی تر بکەی ڕەنگە بڵی لە ئاستی پێویستانیە بەڵام لە ڕاستیە هەربوونی خۆی لە ناو ئەو هەموو ئاریشە و کێشە گەورەیە کە لە ناوچەکە هەیە کورد بیر لە هوەر لە ناو هوەریشا بیر لە سینەما کاتەوە سینەماش خۆتەزانی بەم گرانیەی کە هەیەی پێم وایە ئایندێکی باش چاوەڕێی فیلمسازی کوردیەکە. باش ez dixwazim Başûrê Kurdistanê jî ji te bipirsim taybetî li wîran ha rewşa sînema çi ye? لە باشوور ئێمە دووسێ جۆر فیلم دروستکردن ئامادەی هەیە فیلمێکمان هەیە لە باشوور دروستەکرێ فیلمی تکتە بۆ بینەرە زۆرتر فیلمی کۆمێرشاڵن ئەم فیلمانە زۆر زۆر گرنگن کە خەڵک یەن بۆ ساڵۆنی سینەما مەسەرەن هەر فیلمێک نزیک بە 20,000-25,000 کەس تێن تەماشای ئەو فیلماکەن ئەمە زۆر زۆر باشە ئەو یارمەتی ئیندستری سینەمایە پیشەسازی سینەمایە جۆرێکی تر فیلمی هوەریە ئەوش ینی ڕۆژ بە ڕۆژ ئەچێتە پێشەوە فیلمی تازە دروستەکرێ هاوکات لەگەڵەوە چەند فستیڤاڵێکیش لە کوردستان هەیە لە باشووری کوردستان فستیڤاڵی فیلم لە سلێمانی هەیە لە دووهۆک هەیە مەسەلەن فستیڤاڵی فیلمی مۆبایل تازە خەریکن بۆ گەنجەکان دروستەکرێ فستیڤاڵە تایبەت بە سیناریۆ دروستەکرێ ینی ئەمانە هەمووی بەیەکەوە زۆر زۆر یارمەتی دەرن. باش ev festîvalê got heta niha tu tevlê bûyê Kurd helbet festîvalê fîlmên Kurd va festîvalan de tu herî zêdekê masî di çi hêla de dibîne? ڕاستیەکەی هەموو فستیڤاڵەکان باشی خۆیانیان هەیە بەڵام ئەوەی من ئەبینم ئەبێ ئەم فستیڤاڵانە تۆزێک زووتر بانگەواز بکەن بۆ فیلم سازەکان لە هەر چوار پارچەی کوردستان تا فیلمیان زۆرتر بۆ بێ ینی یەکێک لەو خەمانی کە من هەمە ئەم فستیڤاڵا کرێ خەڵکیی زۆریان بەڵام ژمارەی فیلمەکان کەمن بۆیە وا بکرێ بۆ ساڵانی داهاتوو زووتر بانگەواز بکرێ تاوەکو فیلم چێکەرەکان لە هەر چوار پارچەی کوردستان لە دیاسپۆراژی فیلمی خۆیان بێنن ینی فیلمی تازە ببینین نە فیلمی کۆن ببینین لەگەڵ و ئەوەشا چیتر مهمە بتوانێت فیلم سازەکانیش بانگهێشت بکرێنەوەی کە فیلمیان هەیە ینی ئەوانیش بێن بینەری خۆیان ببینن چون ئەو علااقەتە لە بینی فیلمساز و بینەر زۆر گرنگە دروست ببێت ینی ئەوە زۆر زۆر پێویستە دروست ببێت. وەکی داوی وەکە شخصی niha projeyekê gotin ser dixebite heye بەڵێ من فیلمێکی نوێ چێکرەیە ئەو فیلمێکی درێژە بلندە فیلمی سینەماییە ناوی زەوی سەخت و ئاسمان دوور ئێستا لە ئیدیتە پۆست پرۆدەکشنە ئێمە کشاند ینی لە زستان تەسویر کرد لە ئێستا خەریکی مۆنتاژین گەرەک هاوین بێت لە ساڵۆن نمایش ببە و بنێرین بۆ فستیڤاڵەکە ئەمێ مەراق لە بەندە بن سپاس دکیمش بۆ تە دەمە خۆ هەر بژین کەی خۆش بەرناوە
Festivala filmên Kurd a Düsseldorfê ya duyemîn di 23 Mehê de bi nîşandana filmê Jina Pak û Zarok ê Binefşa Berîvan dest pê kir. Bi dahan derhêner, lîstikvan, filmçêkir û hunermend li sînemaya Ufa Palastê beşdarî merasîma destpêkirînê bûn. Derhênerên weke Binefşa Berîvan, Hewraz Muhammed, Olmo Cewto, Cemîle Şahîn û Alî Kemal Çınar jî di vekirina festîvalê de amade bûn. Her wiha hunermendên weke Şemdîn, Berfîn Emektar, Cevat Merwanî, Yunus Behram, Hekîm Sefkan, Bermal Çem, Sosin, Hakan Akay, Hozan Canê, Diyar Dersim, Hozan Kawa, Yılmaz Beyazgül, Serhat Şarnava, Şanoger Emele û Şanoger Şirîn jî di nav de bi dehan hunermend, nivîskar, şanoger, folklorîst, helbestvan û müzisyen jî beşdar bûn. Di vekirina festîvalê de li ser navê Rêveberiya Festîvalê axaftineke Kurd hate kirin û hate gotin ku di festîvalê de wê çel fîlmên dirêj û Kurd û 6 belgefîlm bêne nîşandan, 4 panel werel darxistin û her wiha ji bo Şehîd Bavê Teyar jî li sînemaya Metropolê wê nîşandayîneke taybet çêbibe. Festîvalê saet di bîstan de bi nîşandana filmê Binefşa Berîvan, Jina Pak û Zarok dest pê kir. You don't know me? دوی یه قنجی و خرابی دبینی Apply for asylum? ده از جناوی شهری به سلامتی در خستمه ریا حقیقی نشانی من بده. Are you praying? You can forget the sun in Belgium. تو به کرد دیزانی؟ تو ازدی؟ هره زوردان مجبو که ام ببن مسلمان. C'est qui il? داعش. ندرسه لورا کس نکره خرابیه بتابکه. Madame est suspectée d'avoir agressé un homme dénommé Toufik Redouane. Il s'avère qu'il s'agit du frère d'un jeune homme de les djihad en Syrie, un certain Mohamed Redouane. Elle est en demande de protection. On doit prendre en compte son état de santé. وازی بزنی لاوکیان کنشکی؟ بعضی ویزا رو که محمد رضوان ویا اویانی سرمون. دخوازم من اوه کو بگیره بیچی گایی. وی روزی از لیبرال بنده وی به موازی حیف خواهیلینم. شراکتی مهمه. بنویسی هر کس فهم بکه. Pose ta tête. Là. Respire. Whatever the future will be, I want to see it now. ام نکرن نگوری که فخوی جزایی بدن خلکه. کیه وان بینه بیراخوه؟ کیه همو یندن بینه بیراخوه؟ Regardez-moi. Vous êtes ici maintenant. لینه دایکا من و نجی خوشکا من. من فضلك خليني نطلب منك السماح باش نرتاح. عمرون نلقاو السلامة. هری من افزاروک تزیک خدا هشتلی من او ندخواست. اف ببک دلیله که Temaşevanên hêja em li Festîvala Filmên Kurd a Düsseldorfê ne îro roja duyemîn e. Îro gava din mel filmê Beriya Şevê temaşekir û niha derhênerê film Alî Kemal Çınar li Bameyê derbarê film dime çend pirsa jê bikin. Heval alî pêşî pîroz dikin bi perspektîfek cuda wel dönemeke dîrokî dema şerê Sûrê û Amedê we nerîbû. Di paca malbateke biçûk digo ew jî di nava xwe de gelek pirsgirêk dijîn. Ez dixwazim vê dest pê bikim te dûra de di piştî film hevpêvînê digot ji romanekî hatiye girtin. Tişta got bandor ser te kir nokta herî girîng çi bû te ev film çêkir? Ser romanê pir difikrîm yani roman jî ez navê bêjim Beriya Şevê bû navê wî nivîskar Erhan Sunar hevalê min gelek nêzik e. Pir aciband bû wê demê hestê bav hestê karakterê sereke pir kêfa min jî hat bû alî hebûnê da tişta digot û pênûsê wî jî gelek hêzdar e yani wî hevalê min. Pir bandorê min kiribû demekî min digot yani ez ê vêya dixwazim adapte bikim ji bo sînemayê. Her gav em daxivîn demekî şûn da şerê Sûrê dest pê kir û pir ez wekî herkes yani ez jî ketim ewa qeyranekî ez bêjim.
Bu çağı mı yani ez xwazim ya şey bikim ne dem bira dema şey Suriye be. Büyük xwestekê dest pê kir. Yani rastî nedixwast yani ez bikişînim vî romanê. Lê wî şer bandorê min kir piştî wî min got yani ez vê gerek ez ana bikişînim. û em rûn işte ser çîrokê em xebitîn ez û Erhan. Piştî wî çîrok tamam bû û senaryo jî min qedan. 2019 de me dest pê kir û wê salê jî me qedan filmî. Nakokiya got film de jî me dît li hêlekê guma topatê dengê silahatê li hêlek de jî jiyan diherike ew nakokî me xweş dît ji vê hêlê de balkêş bû ji xwe şerê Sûrî weke film hatibû kişandin lê helbet di wa demê dîrokî de wekî din civakê çê dikir çîrokê biçûk mirovên sade jiyana rojane çawa diherikî ji vê hêlê de balkêş bû film jî di me ev dît malbateke got di hêlekê de di bajar di şerekî mezin heye lê di nava malbatek biçûk de jî şerek heye ew balanı kişand film de mezede bersiva vê nedî yani dayîk û bav û keçik bi hev re hema bêjî têkiliyan pir kelsin lê me sebeba vê nedî çima sebep o nîşane de bû Sebep malbatî yani nêzîkatî yani zanîn belkî psikolojî de tiştekî wê wisa yani jûjî wekî jûjî mera ew pênasê dikin mînak didin yani çi qas mera nêzik be dirnûkê ev dû digijîn hev yani ev dû acizînin tiştekî wîsayê bi nêzîkatî carna pisrek derdikeve ew nava tekiliyê însan adı ji yerga wîsaya ew ilkê wî tekiliya wan mixabin ew bûye yani kev ya jarê bûye kem bûye em sedem nebêjin em zanin yani sedem çi ye jî yani jiyana jî hebûna wan e em bêjin ev dû nake dem ev dû nagire ji xwe jin û mir her gav pevçûnekî de ye o kemkirine o axaftin nemayê peywendî tiştekî nav da zarokê wan jî nav wan de derût tê dixwazin navbera wan jî bike carna alîkarê yekê din dibe cana alîkarê yekê din dibe ew jî nikare serkeve mixwast vî pevçûniyê derxînim olê yani paşxane de jî şerekî tiştekî wisa diqewime o bandora wî şerê bandora tekiliya wan ser wan çawa tesîr dikin dixwast wan tişta ez derxînim olê tu wekî tu dibêjî yani naxokî ki herkese derketî bu olê yani ev jî ser xwe de mûyetiç êsîs kir tedê ji bo azadî nav şerê dibêje qala nav şerê dike vî filmî jî dervê şerê çawa dibe yani her du film mera denê berhev tamam dike ev du ya jî kêfa min jê tê yani çawa mera bixwaze yani wî demê tiştekî bifikire ya jî binivîsînin her du film jî ev dû tamam dike wî alî da wî naxokî însan jî çünkü me dîst kir yani vê derîne şer cikî dinê dibe hem nêzîkê me ye hem dûrê me ye alî hêsta pir nêzîkê alî mesafe jî de alî durbunê de aslında pir nêzîkê lê ama tu nikarî derbasî daxala bikî tiştekî bikî ew wekî pir saz jî li holê radike yani bersivekî tiştekî dinê de alî mirovatî da dide alîkî tirşiye ye tu dibêjî way ji wê derê ew bifilitin nêzîkî me bibe ya jî filmî de wê stê jî ye dibe her diçe nêzik dibe yani dengê topê çekê ew jî tirsekî ye ew jî naxokî însan be lê însan encamê de xwe difikire yani dixwast vî filmê de jî tiştekî wisa derkeve ji bo min ew e yani vî filmê nav filmograf filmîn de jînkî taybetiya wî heye cara yekem e tiştekî ewa dram qala dram dikin mesela êberenkî absûrd mîzaha wî jî pekenokê wî jî heye vîya inkî cuda derket ji min atmosfer giran bû birastî hem ji ber ew atmosfera şer hem atmosfera nav malbatê yani belki temaşevanekî normal ji rêzê got temaşe bike aciz jî bibe yani ev çi dibêjî ji min re işte sebebê filmekê lê helbet ji bo ew hani realîteya rewşa hanê bi dîmena bi denk rastî pir baş hatibû bikaranîn ez vê jî dixwazim pirsim tamam me fêm kir nava malbatê pirsgirêk hene lê bala me kişan ji serî heta dayî me her sê karakter heta du karakter jî belkî me yek kareyê di nedî ev sebeba wê çi bû durbûna wan min xwest alî sinematografî de ez nîşan bidim çünkü nayêm cemev her yekî cuda ye ser bixwe tekiliya wan jî tune ye sinematografî wî jî dixwest li gorî wî tiştê be ev alî sinemê de dixwest bifikirim yani zimana sînemê yani zimana sinemê de dixwest ez bifikirim bo min jî taybetiya wî ev bû yani ev film yani tamam çîrok her gav ez qal dikim tiştan dibêjim lê ama sinemê de çi derdikeve holê zimana wî teknîka wî
meçhile zedekiriye ev jî bom gelek mühime beriya şevê jî bi dilê min e yani alîje zimana sînemê de bi dilê min derket holê ev jî yani giyaş temaşavan jî temaşavan ser vî tiştê pirsa jî pirsî ya jî bersivê xwe jî bi xwe da mixwest yani durbûna wan jî ser zimanê sînemê de jî ez nîşan bidim. û niha piştî şevê em bêjin piştî şevê tu projeyeke din serê te de ya da plansaziyê te de heye? İsal ez di film ez diqedînim yek berqedandinê ye yekadin jî di montajê de ye îsal ez yekê derxînim şoyê biqediya ew ê duyem jî belkî dawiya salê belkî salek were ez ê biqedînim yani destê da di filmeyî yek jî belge filmeyî alekî de ez ê kîsekînim ama îja dêde derket holê. Ev celebê wan çi ne her du filî? Yek dîsa zer zimanim filmimin çaremînê di navberê de ew jî ser ziman bû ev ya wekî meteorolojî fikrî ev ya duyeme ser zimanı êdin jî dema koronayê da 2020 da min dest bi rêzefîlmekê kiribû bi navê Dilop 5 ser YouTube'ê heye ew jî metradirêja wî ye ew jî wekî dewamî ye lê ma ser bixwe yani çûk ser bixwe ye ew jî yani montajê de yana. Em ê merak li bende bin spas dikin. Gelek spas her bir sağ ol. Em jî bibînin emîna nemirine. Ancak tenêbûn yaxê Xwedê. Eva fotoğrafa pres baş çekerim. İşimi din serimi. İbrahim. Babam emin misin? Babete? Navalem ne diye? Kırına at verelim. Nahilat diye. Servan-ı Nejan halıcemme derheneri doku filmi serekaniye olmu koğutu heye tu khair hatiye hevali olmu Sağ spas gelek spas tu kurdiji dizane te kurdi lukuderi tu ferbu eres piçeke kurdizani es el rollaba ferbu es el rollaba 6 sal nesi que 6 sal es el rollaba bu İkijan salantulu rojava ma kengi bu sanki 2017 zivejin 2017 bu 2017 tu ziveri ne 2022 me begirim o 2017 hasta 2022 Beli. Tu kijan bajaran ma tu hamu rojava tu geriye an henek bajaran tu ma ere praniye hamu rojava praniye zel serekaniyes bum ev filme me iru me çekiriye me iru nişan da ev filme li serekaniye ev bajare praniyes me jiyan kiriye serekaniye u evci hamu bajare kamişlo kovane derik hamu rojava hamu bakure rojava suri Beli yekçi balamı kışan tu derheneri dimenoya bi salant efkar kiriye profi vi kariye u ez ve bipirsim kijan filmê ku li rojava hatiye kişandin tu te cih kirt me el Comina Cinema es Comina Cinema en Dambu es en Dame Comina Cinema u me wagnesi que se sal en Dame Comina Cinema bu me gelek filme jihe me girt wak derhanere dimen filme komvane me derhanere dimen me girt behebrek el Jamil em du derhanere dimen hebu evji filme 12 suarih o filme li ser Şengal evji festival Düsseldorf haten nişan kirin evji filme berbu berbu filme berbu evji me derhanere dimen bu
اوجي فيلم كي عمل فيلم دينه معناها سانكي ما دائما فيلم اوجي رس فيلم هبينا كورت اللي بركر كده فقالك فيلم جدا وكورت فيلم و برانيه همو بروجكت كومينا سينما هو اس اليكاريه دا تشيدي اليكاريه ذكرن بيدن وبيستي او فيلم بروجيم هو او فيلم سركانيه اوجي همو حواله كومينا سينما اليكاريه دا جيبو اس بروجيم ذكرن بكي بله جيبو سجدو حازم بيجينا وك اسباسيه جيبو او همو فستيفال دوسلدورف جيبو همو اكيب فستيفال دوسلدورف امريكاريه او پر راستی خالات خو پر باشکریه او پر گرینگ او فستیواله بله هواله olmadı halki kudereyi از گالیسیمه از اورنسه او هندیره گالیسیا از مل اورنسه و اره اموجی ولات بندسته اسپانیه تغییر کریه مبیکی Galicia Bakuri İspanya ya. Bakuri Rojava İspanya. Ha Bakuri Rojava İspanya. Liser Oceanus. Jibo eku nizan embejin yani nezi Sinora Portugal ezbaver. Çandeme perna sike çande Portugal. Perna ismaneme oji vak nesike Portugal, nesike Brasilia. Ez dixwazim bejim tamaşevanê neja Rojavayê Kurdistanê sê kes tên bîra min yek olmoye ji bo sînemaya Kurdî gelek xizmet kiriye wî jî qal kir kîjan filman de cî kirtiye û şoreşgerekî bijîşk lêgerîn hebû ji Arjantinê hatibû bi salan Pergala tenduristiye de cîkirt û gelek Awropî û cîhanî li Rojavayê Kurdistanê xizmet kirin ketdan îro şoreşek heye îro em hatine astekî lê hevalên internasyonal cî xizmetê wan pir ne Raste gelek ere Cibûme ew şoreşa Rojava tistek per pîroz bene cibûme wek mînak bû Minake wak şoreşa ev deme cibûme ewcin İspanya deme 36 yek şoreşa hebu per giringe cibû hemû dunya ne gelek internasyonal hatiye wak Orson Welles wak Robert Capa wak gelek kes hatiye İspanya şoreşa İspanya sere hembere fascismus û Fransa û İtalya û cibûme şoreşa Rojava per giring bû Çima pir giring bû hevalê per sagmet çawa dibe per giringe cibû minake cibû hemû dunyayê ne ew wek şoreşa rastiye şoreşa wek dil hatiye ne û wek şoreşa gerîdayê erdê gerîdayê hezkirînê gerîdayê hemû wek çawa dibe tistek em hemû em dixwazin bikî li vîrê Ewropa nekarin bikî حواله می رجبا نه روزک او بکینه او جی هز وقف خوش بونه راستیه دم از اروپا جان بکی گلک جارس پزمان بو دپرسیون هیه تستگوده چون رجبا گلک سالمتی هیه و راستیه پیوستم نشان بیده جو گلک سالمتی هیه و شهر هیه و ندیکن دیبه تستگ به پیسکری که راستیه دیبو می جانم کف خوشیه از دیتیه Yekçi ser ji bo doku filmê ez bipirsim. Doku filmê da yani çîrok ne tenê kesek bû. Lê çîrok bûyera bombakirina serekaniyê bû ê ku li wê derê birîndar bûne yan jî li wê derê bûne. Hin kesan te hilbijartiye. Piranî te jin hilbijartine. Mesela te çima vedera kesê zilam cî hebûn te çima çîrokî wan jinan hilbijart Wak me ew tistek me rojava me dîtiye me fêm kiriye ew tistek sanki herî giring ne herî giring cî her tis giring yek tistek per giring ew şoreşa jînen ne ew tistek her roj ew şoreşa wak şoreşa herî baş fêm kiriye ew jînen ne او جی دمز گل جپج بون گل جپگ او هر تیم او حواله جین خبات خو باشتر نزدیکی اما وک حواله خورتم خرتیم
picheke du pash du gavek pash eme ne dibulu pewstem gelek ferdivi Ser havale gine, ne? Dibulu me gotia tamam. Naha utistak bez bibine heri giringe ev mijarek. Ale evji havale khurt khaye evji per giringe ale. Filme ke tistak parçeke pichuke ne? Ham chem pertuke heye, chem film heye, chem film pewistem biki khasare filme pewistem biki. O tani wak parçeke shoresane dibulu me. Yeah. Zor spas yek şehri davi ve bepırsim doku filmi Serekaniye ve ki di kijan festivalan ev premiere ye vaste premiere je kemin me o proje me امتكالم دي نسيكي دي دو ام خلاص كريه ندو ياله وقت چند روز بریم خلاص کریه وجبو ما تستک پرپیروز برو امتكالن اللي سر فستیوال نشاندن یکمینه قال او کمیته امریکاییه و حواله میه و پرپیروز بجیبو ما امتكالن لیویر فیلم نشان میده سپاس دیگه سپاس دیگه ما بجیبو سپاس